ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وهر kimselerden ey peygamberin hatınları Hudaya ve Hudayın Resulüne itaat kılsa ve salih emellerini kesbetse şonu soğağı 2 mertebe vererin. O şon üçün yaxşı rızqını tayarlap amade etip koyduk. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey peygamberlerin hatınları, siz başka hatınlar yan değildirsiniz. Eğer siz takvalığı ihtiyar etseniz, pes ecnebilere yumşak söz aytmağın. Pes kalbinde mered ve telekeçilik bar adam, umid edip tinden tamakin bulur. Ve yakşı kefi ve tuhmetten daş kefi aydın. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وöz öýleriňizde qarar tap oturun we bedenip de zahir bolmaň. Cahiliyet wagtyndaky hatynlaryň bedenip zahir bolşýany we namazyňyzy ýerine ýetirip eda edin we zekatyňyzy berin we Hudaýa we Hudaýyň Resulüne muti bolun. Tahqiq Allah tebarak we taala sizlerden ey ähli beyt narava zatlary ýok edip aýyrmagy istiyar we sizleri nihayetde pak etmek istiyar. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Bu öýleriňizde Hudaýyň ayatlarından we hikmetinden telawat edilýän zatlary adamlara beýan edin nasihat tarykynda. Tahqiq Allah tebarak we taala esrarlaryny bilýän we habardar zatdyr. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تحقيق مسلمان erler ve مسلمان hatınlar ve mümin erler ve mümin hatınlar ve taatın üstünde sabit duran erler ve sabit duran hatınlar ve keplerinde ve amallarında ve niyetlerinde doğruçu erler ve doğruçu hatınlar ve sabretdiyen erler ve sabretdiyen hatınlar ve tevazu'lu erler ve tevazu'lu hatınlar ve ihsan etdiyen erler ve ihsan etdiyen hatınlar ve ruda tutdiyen erler ve ruda tutdiyen hatınlar ve bedenlerini haramdan yani namehremden saklayan erler ve namehremden özlerini saklayan hatınlar ve Hudaýy köp ýad etdiyen erler ve Hudaýy köp ýad etdiyen hatınlar Allah tebarak ve taala şolarga mağfiretini ve uly sowapny amade edenler.